Znači jedne i druge ekipe, znači gledat ćemo četvrtfinale kup natjecanja Županijske nogometne lige između Nehaja i Gospića 91. A Gospić 91. će nastupiti u sastavu pod brojem 1 Petrić Marko, 6 Došin Ivan, 8 Sertić Antonio, 9 Lovrić Goran, 10 Hećimović Antonio Alan, 11 Pocanić Domagoj, 17 Radošević Frane, 18 Butorac Petar, 20 Čuvni Rajmond, 21 Škulj Ivan i 23 na leđima nosi Župan Stipe. Pričove su Brezović Luka, Ratković Josip, Špodarić Ante, Abramović Filip i Jelača David. Predstavnik kluba je Tomljenović Karlo. Nogometni klub Nehaj, Herman Igor, 12, 2 Pejanović Domagoj, 3 Brnja Pavlo, 5 Prizmić Domagoj, 7 Bandić Petar, 8 Bučaj Rajmond, 9 Tomas Lucijan, 10 Hajdini Ibrahim, 11 Lukerić Ivan, 15 Makić Emrah i 19 Hodak Luka. Pričove su Međera Tomislav, Dabac David, Katarinić Dorijan, Čopić Diego, Svas David, Tomljanović Duje i Matijević Tomislav. Trener je Lopac Tomislav, a predstavnik kluba Rončević Toni. Glavni sudac dolazi nam iz Gospića i to je Šimatović Marijan. Prvi pomoćni dolazi iz Otočca Tonković Danijel, drugi pomoćni iz Senja Bičanić.
Kapetana, Maka, 17. dolazi. Kuća iza leđa imaš. Ajmo, gdje si Bićaniću? Odmah. On gleda. Dobar dan. Ovo bude poluvreme, evo. Bravo, dobra akcija. Gdje je bio ovaj zadnji par? Jel? Da. A šta treba? Majska uže dijete! Evo je. Odi unutra! Jebeno. Šta se za ovaj kup igra? Odmah me ispada. Tako, lagano, ajde. Evo. Dobro, pomalo iće. Iće. Igra, nema veze, igrajte. Kup. Lagano uzeti. Četvrtfinale. Ne znam ko je drugi. Bunjevac nije. Jel? Ne treba informirati nekakvu registraciju. Da se pojavi gotovo. Bravo, tako je. Ide brže. Je lipo, da. Malo neće imaš. Ili ne znam. Treba vidjeti.
da nisu šansa u odmah gore. Kako malo uvati, crvena. Morate biti osjećati. Malo osjećati. Treba biti više neka suradnja. Brže igraj! Da. Vraći krajnje! A daj, prima. Igraj Pere, dobro je Petre, dobro je sve, igraj dalje. Peja. Ajmo, Banda, dođi, Peja. Ne, nemoj faul. A ne treba ti faul, nemoj. A ne treba ti takav faul. On bi vjerovatno izgubio luku. To bi bio out. Kami. Daj, nemoj, sjeći da ne igraš. Daj Antonije to. Ajde, napadni ga. Napadni ga. Evo je. Je. Sve s te strane. Ovako je neodavno, prebacite dole kad se Rami iza. Ne smije ići, ima toliko došlo, da je rekla će ga poslat na razred. Kako bi vi igrali pređu? Ja sam mislio da je ova četvrta divlja. Ja bliže budi.
evo. Pejanović i Neka vodi 1:0. Izabrao si najbolje. Doma već krenja na centru. Ne, Peja. Znači Dogo! Kako je dipno? Eja, ne zaletavaj se! To ti najgore što možeš. Tako sivo. A nema potrebe za ovo. Evo nas se pojade. Čoga druga. A kad nisam ja sam došla na vladu čekam tamo na škala. Čekam. Ko trudnica ti. Dvojica su. Da, raširite ih, sve će se nabuju tu. Da, malo raširite. Svi će tu. Razvucite. Odmah napadi onoga prvoga, ako budite šta, ne možeš više uraditi u zadnju lijetu. Maka, ako se igra onda se ne zove, jer zoveš i njegovog beka. Ti vidjeti, a? Polako, Maka, povuci se, Maka! Ne napadaj! Ne napadaj! Daj je! Ostani Bibi! Sve ima smisla. A vidi. Mir, to igraj! U tome nema. Celo igre. Studioznosti, ništa. Daj, dobro.
pas. Moraš pas tu. To se spadne. Malo nepravda. Ne moraš ili. Ajde, zvoni me. Uvati ruku i daj stavi iza. Hajde neko. Tako, ajde još odmah, tu s njim odigraj. Odigraj sa Vukom. Dupli još jedan, još jedan. Hvala lijepa, lijepo te. Rekao i slučajno. Brže pera! Hop! Da. Brnja! Otvori se! Domo, otvori se! Evo. Ajde, daj, potegni. Ajde, ajde, malo, Petri, za malo. Gdje će ide buc? Malo vještica. Ja se dignem gore. Nema. Ama igrate dalje. Kako se to produžuje, pitaj Vuk. Idemo! Evo. Ajde, Petri! Misija mora dati. Kako bude treći Vuk i što? To nema nigdje. Pošto ne igra, mora ići. Ja zavrano može još jedna je šupa ostavljena. Si doma prije spremno. Ne moraju da. A uša je okej, ti nisu. Vratio se nazad, alo, sudar! Dobri su bili, nisu uopće loši.
Aj, brže bacite! Bravo, dođi. Ajmo, dobro, odlično. Stari ljudi pomogu. A vide sad da komplicira. Evo sam je odmoditi. A ima on godinu. Kako je devetki ovo? Je li ovo? Devetka? A? Đuđa. Prezime. Lovrić. Lovrić, kako ti god da Lovrić? A ima on 40 godina. Znači nove! Stari, ja kažem stari od modi. Znači Bibi! Makić, ne ima Bibi! Stavi Bibi! Može Ive! Evo! O, žuti, žuti! Župan Stipe, žuti karton kod Gospića 91. Uletila. Pa moj čača reka da je uletila, da više nikad neće. Pitanja peju da će je ova dvojka. A on govori, a koji? Ja govorim, pa dvojka se ne čini. Neko isti je Malo tika bliže, ako se ona odbije, peja tamo. Da, sad će biti. Ako naravno ne uda. Onda ništa ne vidi. A i radi kartona. Aha. Odi još žuti. Ajde, Bravo! Ajde! Čisti penal. Da, diga si, prošla je lopta, tu si njega pobrao. Kaki offside, to nema govora. Opet imaš i ti doma vode za to. Si na to. Reda plus 40.
Lucijan Tomac i Nehaj vodi 2:0. Miran pas, tak? Miran pas okolo. Bravo! Vrati! Riješi se pa te neće klati. Ajde, ajde! Ajde! To mi prati. Nije, to je trbuh. Daj sudac, ti si naš, što dižeš tu zraču. Nemoj dizat tu zraču. Izmjena kod Gospića 91, iz igre izlazi Petrić Marko, a ulazi Brezović Luka. Malo skoči još. Ajde sad idi to malo. Treba, da. Na poluvremenu još jedan gol i... Ne. Digne se na bok, tako. Maka! Daj stari, u vezi 3-3 tu u sredini. Ajmo banda! Općaj, ne, van. Maša pomoći. Bravo. Ovdje! Petra, ajde! Ajmo! Idemo! Pucaj! Bravo.
Bravo Bandić. Trener. Ja mislim da čak i je. Jebele. Da. Evo sad si da... Majke Bože se naruga. Nismo naruga. Ne, ma ne da Bože, nek mene stišta. Bravo, bravo. Evo ga! Nije offside, što je? Da bi to bol da vidim. Svaki put je offside. Bravo, bravo si. Dajte, doće prava utakmica pa ćete to sve promašivati. 4:0 mogli su ući juniori. Ne. Dobra i... Hajde, Bruno. Stisli su. Ajmo, ajmo. Ko ne da primi. Ne treba da prima. Ne ide. Gdje ste, da? Napadnite. Ide. Neće imaš! Daj, Messi! Da, vrati, što se svi ostali iza. Ajmo, ajmo, Bingula! Bimi. Tako, sad u sredinu, to. Ne valja. Prijeti. Ovo je ko neki čilanac. Ovo je baca na nekog čilanca. Građani. Nađi igrača!
Braća Matice tam! Ej, na leđa tvoj, Teja! Bliže! Praći. Bez faula! Oho. Ajde ba mi je da su. Kud ulaziš, kućeš u osinje. Evo ugol, bo. Evo Teja. Ajde, Petre! Ajde! Ti, Anita, ne robe Petre. Pa je ugol to. Kad izgubimo onda... Kaže, samo loše govori. Ne pobjedimo ništa. Ajde napred. Gura, putala, skura sam sam 30 metara na svoj pomoć. Bam, ide i kroz uši, Gura, ima s njim. Ima s njim. Odbije se. Bravo, Tomac! Lucijan Tomac i Trinje. Odi kući, Teja. Teja. Samo da nisi jedan. Maki. Evo za 2 minute one polu. Maki. Ajmo sad juniori. Znaš, ti kad letiš po terasi pa ne stigneš popičaš vodu. Pa posle kad se napiješ vodu ne stižeš. I 12. To nije nikako. Ovaj naš. Kako to ide lagano. Mateo, ja? Ama da, vidi. Baš je i žrtveno pogotovo. Misli, Dado, govori utakmici Hajduka dole ovo u kojem drugom mislim, kad je bilo još od prije nove godine. I nema problema, njega će Mateo mijenjati. Sad dan ga baš dobro. Dado treba ići, on zove da njemu nije dobro, da ja cijeli dan. Dado, ovdje, ja ću ajmo, pa ćemo se vratiti. Ti, eto ti žrtveno.
I nakon prvog poluvremena Neha protiv Gospića 91 vodi 3:0. Mu se žuri. Eto! Zovan prije jeboj ti. Koliko tebi pauza traje, evo još. Sad je prošlo 14 minuta. Još neko ne treba. Žuri mu se. Mislim, bol me. Generalno. Samo se vrati sa krava gore. Samo stavi. Centar da nam te još nekad izvedu. Glebe. Ruka, suda. Sviraj to prije. Više moći na liniji, ne može više. Ivane, šire pa ćeš lako doći. Otvori se, ne možeš doći. Ne minjaš to. Davce stavio i Matijevića u Bam! Bum! Ovaj dio ne polevak si jeboj. A ne, u tu stranu, njemu. Dobro. Ono da ona otišla tamo gdje treba. Na nogu. Daj malo karton izvadi, samo se povlači. Gospe, kaj gospe. U Kutarevu hranim Medvidiće. Pa na utakmici neka je Gospić igraju. To ću vidjeti. Kreni, ma ne. Ajde. Di sam, ti izgleda. Stani Zek, stani na loptu! Sad mu otiče. Ne, ovo je jebena pozicija. Ne miči se u zidu! Ajmo, Peja, vozi! Ide Bandić! Pedalaj. Gol.
Nije, ne, Bela, Bela. O, kakve kopačke imaš, majko mila, to Nike, jel? Dabco. 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 I ostale stvari, nije samo sport. Da, dobro, ali ona je kuž. Ovaj diže zaleđa, ja ulazim iz drugog plana, čovjek diže zaleđa. Onda A vidite, veze sve. ono kad te stručnja s leđa, kao, onda smo publika se javila i onda... Znači, ni samo on daš pomoć. Već treći put je to. Ni samo on glavni, i pomoć. A dobro, tamo je bilo baš ono. A dobro, a mene bi bilo sram. Da. Ne, bili, ja više nikad ne bi stavio ni vizija. Da onako nekom sudim. Slopa igrač. Srbija i junior, isto u Kraljev su naši sudije. Što se baviš ti ako ne želiš da budeš, ne znam, da budeš najbolji. Petra Gusima. A ne možeš ništa. Ti se ubijaš cijeli tjedan, treniraš. Ja sam rekao mi da smo to u subotu tu igrali, u Senju, znači normalno suđenje, ne treba ti ništa. 5 komada bi dobili i to bez greške. Možda sam malo i rekao. Ništa, komada se daleko publika ne Ja volim Boga na ovih smatru. a meni mi samo bilo žao radi uvjeta, jer imaju top uvjete, ali... Nek imaju uvjete. Ja volim da nogu ostane. Bliže za grad, lokalni derbi. Dobro, za Novi ne bi volio nikako. Za Novi znam da neće. Misliš da neće? Ma neće. Jedan isto, da? Ko će ispast onda? A vidit ćemo, sad je utakmica Pomorac naprijed. Pomorac naprijed. Ne, naprijed Pomorac. A vidiš, naprijed Pomorac. Naprijed Pomorac i sad pa ćemo vidjeti. To izgubi. Sad treba ih naprijed tući. Ti si Ivano. I onda je dobro. Ljepše odavdje glad, nisi ti ni blesav je. Lagano se to vati za preko i to je to. Kako me malo koriste Bog. Gol! Gol. A htio sam ga lopiti. Kaka je ono pokuša. A lijepo, da vidi. Ne, mislim u kupu. Ne znam se, poslije sam vlačenje. Nije bilo, velo je biti žalno. Ajde, banda. Ajde, Beli, ajde. Čekaj, to ono djeca, Siri, Petar. Trojka, to Messi Suarez ne ima.
To. Jedan drugom se zamijenio. A vidi ovaj Herman drvo. Bravo Hermi! Odmori malo, zamiri ga. A sad će ti. Ne treba, da. Sad će ti. A dobro, neka može imati. Ja sam rekao. Treba mi danas Kineza malo staviti da malo trši. Kinez je na tribini. Kako nije tu? Da vi na tribini? Na tribini. Ovo je ne završio. Daj malo, daj mu liniju, daj. Druga, skroz druga. Mogu bi tome igrati u prvu, ja? Kad ti glumiš budalu je. Zato kažem. Oh, A Gunđa, brat nije igrao sad ovu. Ko da ste braći? Jebem te u kartonu. Emre, znaš ko je njegov tako? Njegov. Ko? O, si glumac, jebe ti kakve naučare. A dobro, sad imaš ti. Ja bi našao mjesto. Leđa idu! čelavca. Ovaj dečko je dobar, desetka. Ne razumiješ, A dobar je, nije ovako. Desetka njihova. Stvarno Kanadžani. Dobar je dečko. Ima ono nešto. ima vizu. Odi! Druga! Bravo, Beli! A primjer, malo. Dobro je, Tomac. A jebe, ne mogu. Majkica! Pusti ga, on će sam zajebati. Nema ga, kao sam će on. Ovo više dijete ti ništa. Grga. Dobro, ću ja došli. Nemoj, pusti me, daj. Daj ti nogu. Tako je ovo. A mi smo ušli Makar je A to da. Leđa! Ajde, to je to. Što vam znači? Ovaj 23 je. Da mu igrač iza leđa i da mora patiti, da mu dođe ovo. Sorry, danje nešto drugo. Ma dobro.
Ovog bi ja Sad će im poslije... dat korner. Pa normalno, koji ste vi debili, Bog? Ista stvar nam se desila u tom. Ma nek se čuje. Ovog stopera treba odmah potjerati. A nabije loptu. Da, slažem se. Gledaj gol sad hoće. Ali ovo nam se desilo u kontreniku. Naša. 19. Ajmo Tomi, još jedan Tomi. Zaledio se Tomi. Ostani tu Tomi, kućeš nam. Ovaj ga tjera do mene. Dobro se igra. A umar. A ovaj sudac dole u strahu. Ko je? Ovaj što ne je sudio protiv pomoći. Ma dobro je, on nije on, ja mu kažem, nisi ti ništa. On je sudio okej. Ajde, druga. Evo je. A di ćeš? Di ćeš u Osinjak, Bog? Kakav je to trbušni zid. Trbušni zid. Daj, čona. Vidiš odmah da je Goran Lovrić izlazi, a u igru ulazi Špoljarić Ante. Topla. Mora biti puno sigurniji. Ajmo, bota. Kristina dao. Da. Koliko, 35? Bilo je ne znam, 180 i nešto ukupno. Ali ovo sad stavio. Nije inače on sad više nema da ide. Čupić Rijegu, Svaz David i Tomljanović Duje. Bravo, dečki, ali ovo Pejanović, Bučaj i Tomac izlaze. Žula, nije ti izašao, ovaj što si rekao. Vukelić je izašao, ne Bučaj, znači Vukelić je izašao i Tomac.
Kipea. A ne na pol metra dodavanja. Davide, previsok! A da. Čije je ovdje? Kako je to prezime? Nemoj Davo, fali. Mama je njegov tata je prije igrao, to je bio dobar igrač. On je htio oduzeti loptama. Bio je dobar, dao je golove. A ne sad, prije. Nije ovdje možda pravo njemu. Stariji je. No, 40 i koliko. Tata mi se Tome igrača, Čopa na 20, Čopa na 20. Lijevo bučaj, desno Čopa. A ne znaš koliko imaš ti? 5, 6, Desno Čopa ne daj. Prva Tome, prva Tome. Tome, Tome, Bravo Tome. To je mali igrač. ide Jopa. Odmah. Kako je Tome, lagan. Ide na nogomet. Ovo je loptu. Ne možete vi. Ovo je dovoljno za nas. Ujeva na sredinu tam, ajde. David, David. Bravo Tome. Ja posle ovoga mogu ići Ovi mlađi se vole više povlačiti. Ovi mlađi se vole više povlačiti. Kontra stavljamo, stavi David. Na boku. Ne, Bučaj, dođi Bučaj, ne može David sad. Došto, uzeli su na loptu, sve su... Koji osinjak bot, ne. Tome, lagan. Tome, lagan. samo tata. Ajde, Davan! A će davat, uraga se da. Ajde! Penal! Penal! Odigrajte. Čekaj, ne vidim od vas. Bilo je neko klepušanje. Bilo je neko klepušanje. Petre! Uzga, bota. Domo! Domo! Daj Bandiću, reci nek se smije. Puti mi ga čao s lačovnika ako ne viš nešto reći. Ja ga ne čujem odavde.
ćete biti, a? Bravo, ovo je 7. već. Hoću vas ja slikati, sa tatom važno. Bila komotika. Stavi loptu, stavi loptu. Ej! Pusti Davide loptu. Ko žurim, 3:0. Iskusni dao. Ja znam da ga ne znam ko je luđi, ne znam ko je luđi. Ovo je loje. Domo ili ovaj napadat? Domo ko zadnji igrač stoji i čeka. Čudo. Šta su naše nogometne nekde? Mirno. Bravo, Domo. Ideš buje! Tako, odigravajte, nemojte što. Još se Luka otvori. Dobro. Dobre. Da, šteta, dobro. Bravo, Duje, ideš dalje. A daj, Vuk, uvijek si nigdje. Nemojte forsirati, igrajte. Veznom! Pazi, Davo! Hajmo, daj! Leđa imaš, dođi golmane! David Maka, daj malo čvršće, tu odmah na lopti bi. Zavorski fura. Jača lopta, jača! Edi, kako ti vam to? Sve dečki tamo, a on sam. Imaš 3. Ovo je mi djecu gledao. Imaš 3. Aj brže, aj, otvori se, Luka! Na meni? Meni je odavde igrao, ne prvo bio na ovo. Nije bilo. Meni je prvi igrao, odavde igrao, to ne bio na ovo. Da je bio prvi na loptu, zato je Ja sam
Ajmo to otvori se na bok. Leđa imaš! Miran domo, miran. Napravi 3 čvora, a? Brende, pa to ćemo učiti u idući trening, gledat skupa. Odmah učiti. Čekaj, sutra trening. Sutra je nama. Sutra Ćemo doći. Sutra malo na more. Ajmo, vrati se. Nije još jedan. Ide, neće njemu uvijek neće. U glavi uvijek toplo. Linija. Bravo, daj. Neće nikad zabit četvrti. Odlič. Ima šanse da ima. Bravo. Toto, vinjaj golmana, Toto. Ali Davo, ti si klasa, Davo! Da je tvoja škola, naš bi ta lopta završila. Dole u aleji, lagano. Jedan i dan. Da. A on je po kartonima, američki nogomet i ragbi kombinacija djete. Ja kažem, samo nemoj kad Davidu 16, to je gotovo, penal. Ne, rekao sam već 5. Vjerojatno su A trende u ovoj sezoni ih 1-12. prestali su pisat. Potrošit će svu tintu. Stani i ti, Bimi. Niš ne vidim, jedan. Ajde. Što je sad? Daj, kad Davida nema tu, daj. Ajmo, Davo! Bravo! Ja bi mogu da... Davo! Ti si Davac, ti si previše. Obrno, kuća je van to. Gotovo. 1:0. Da, Pelić trema. 1:0. 1:0. Ajmo, Gabi! To ti 2. Druga na pamet! Dobro, izađi na njega, Domo!
Četiri. Pa daj. A što ako zabiju 4 nerješeno? Svejedno, 4. Bravo, Igore! Ovo ti je opet go. Ja gledam utakmicu, ja. Kamera ostane, ja gledam. Da jednom. Znači onda bi finale moglo biti tu, a? Buje! Buje! Puno ih je, dađi pomene kuka igrača! Di? Polufinale i tjedan dan kasnije finale. Neće. Bolje da Leđa mala, ide lopta! Prije, David, prvi se ne može. Finale će biti pokrenut. Sad smo sve ovaj biti, nisi biti. Sasvim put. Pa sad si me smutio, prvo postao. Ti si sam sebe smutio, ti sam. Gubljen sam, ja. Sam, vedi. Ajmo, diži se! Bravo, Jopa. Bravo, Davo! Bravo! Bravo! Guraj mu. A jebi ga. Pa daj mu odmah to. Dobro, sve ide dalje! Mogu vidjeti kako su lepe te prikukačke. A ja njemu. Bravo, doktore. Bravo, Čopa! Ajde ovog doktora.
onda bi Francuska pobjedila. Da. Prije mora da. Kad dva puta tak nego... A da igraju rukom. Onda bi Francuska pobjedila. A u nogometu ne bi. Opa! Bravo, Tome! Znaš što, nema veze što će on kapet. Nema veze, ali Mbappe brži od njega. Ti kad vi? Ali, kako bi se ti presvijaš? Samo i ja presvaćam kad ti nama praviš. A? Samo i ti imaš. Samo i ja. Penal. Penal čisto kuća. Penal čisto kuća. Opet i doma napred penal. Ali čekaj, penal čisto kuća. A ko će Bibi? Ovaj doma i Reno Sinja pravi ruke. Čovjek je najviše penala. Čovjek skida rekorde, ej. Ali bio je, je. Jo, ruke, Ja, daj. doma! Mijenjaj golova, brzo! Ajmo Igore! Neće ni Strano prende, amo skidam kako. Jeste naučili što sam? Lagani Jopa. Opet ti fali stranu, kako sam dali. Koliko još do kraja? Koliko do kraja? Koliko do kraja? Da je fula, to je bilo ruganje. Rastrović Josip smanjio na Znaš 4-1. koliko se igra minuta? Da je fula, to bi bilo ruganje. 90 minuta se igra, koliko je tamo? Malo vitamina. Koliko je tamo minuta? 89. Ovo morate uzeti, onda ćete biti brzi i mentalno brži. Nije Kregati. Kako piše? Kregati. To ne zadržava vodu ko kreati. Znaš ti što je sad? To je čud. Čud. Ovoga babu uzmi. Ajmo na skok! O, Sudac! Bravo, gospod Sudac! 5 izmjena, pa još 3 minute! I neka je u polufinalu Kupa Ličko-senjske županije. 4-1. Oj, jedit ćeš me. Gađo, evo. Bravo, Peja! Pozdrav. Bravo.